Pubeci, kje smo? 3 pikce. Škabriel. Kje gramo? Ti pa prav štiman za dirkom. Kaj je ta? Drita. Na bataljonku. Na bataljonku. Ta je za Luketa. Luka znači se. Racer, amater. Kao pikno. Vreme je specialno, tako da smo en teden po dirki. En teden nazaj je bila dirka, ne? Ja. Na temu, to je Shimano Super Stage, spodnji del, ne to. Samo povedali vse sprota. In ne, če gremo dol, po Shimano Super Stage, po bataljonki, kaj gremo? Kaka čarovn? Čarovnica. A pa Vukica, bomo videli, kje se odločimo, neki. Tako da ja, neč ne bomo zaobotavljali, kaj pada sonce dol. Gremo. Kdo gre? Greš ti prvi? Ti prvi in potem gremo. Tu bi rad videl. Drita na plac. Gremo mi drito na plac danes probat. Začetni del. Pol pride na vrsto bataljonka, ki je bila na slow enduru Shimano Super Stage. Jakob je danes dobre volje. Šel sem z mladiči peljat. Za mano je Timi. In za njim Anej Brgenc. Oba sta člana DSC Gravity tima. Kakve linije imamo na slabe. Skoraj sred. Kje moramo zdaj imeti? In zdaj smo na vhodu. To je prav paperisima sprint, ta video. To bo smeh, ko bom sestavljal, prav vidim. Ola, drita na plac. To sem bil siguren, da bom kresno po tleh. Kje je, dečki? O, pizda. Ajde! Si uredi? To je glavna tema njove video. Le kaj šomo. Pejmo dol, kateri ti spuška na gumo. Ma imam tubeless. Here we go! Kako dobro! Še drsi kot hudič! Tle je šla sekunda! Si se zdaj bavim,
Stari, da bi... Ne, peli. To se zdaj edino ustavi na unemu. A to se bo štavo dobro. Daj mi kepu, ona. To je tako dobro. Kar mestno. Mastna, prva. Dej, reši. O, pa, to je una specifikalija. To je ono kao drsjelo. Hudoro, ona. Hudoro, kuder si, stari, Tokyo Drift, ona, to je zakon. Prisežem, jaz bi se celo dirko smejal, če bi mogel po takem peljati. Ki dela ima gume, ona. To je zakon, ona, stari. Zdaj hmali. Oni dan, pač, kad so naredili, sem šel peljati. Kje je? Najboljši video. Peli mimo, peli, ker sem se ustavil na napačnem placi. Kje si jo? Si jo drsal? Veš, koliko vam dal doktor spolirati. Sem mislil, da je tu linija pizda. Kar nič, ona. Kaj, ti si cel dole? Sem pril z zobnikom. Tle si falo, lih samo spostati bi mogel sprednjo žlajfu in rokom desno bi terija šla. Ja, man, nisem vedel, da je desno. Tudi kame sem primil z zobnikom. Ojej. Tukaj, kar ima štulo, veš? Kaj? Tukaj, kjer si mogel, je brat tukaj. Ja, sem bil, ja. Kar ima je... Dej, peli ti, dej, ker bi rad bil ko zlea oni bani, hop. Jeben. Sorry. Kaj bo? Kaj si nor, ej! Na tem delu postaraš, rataš star, ja. Če imaš za dirkat.
Ta je bila pa res huda. Let's go, baby! Kaj pahnemo tle desno gor mi? Ja. Whip, whip, whip. Juhu! O, prisežem ti za jaz moram žlajfat, ker če ne me fukne v Črni volk. Tega še nismo posneli. To naj bi bilo označena s črno, ampak naj bi bila single black diamond, kar točno ne vem kaj, zakaj bi bila tako označena, ampak ok, v glavnem po evropskih standardih je to črna. Nič posebnega. Malo bolj strma mogoče, ma niti nja. Prijemno. Manj uvožena v glavnem to čarovnica. Če ne se bomo ustavili. O, pizda. In materna. Kompresija! Zdaj tle zadnji prije sta dva gepa. Ja, to noben ne uvaze, ja. Kaj, kar tam ne začne? Čakaj, grem jaz zdaj prvo. Ne. Ni variante. O, tle bo svinjsko zdaj. Tle bo svinjsko zdaj, ker je mokro. Prisežem, da sem hmali umrl, nekaj. Prisežem. Tako fucking strah, meni bilo pa že duho. Samo zato, ker dol na koncu ni bande in me je strah ko pesa. Samo zato. Šel hmali v potak nazaj. Tle bi lahko gepu ga, nema dobro.